Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković i dobrodošli na moj kanal. Obzirom da se kanal bavi bushcraftom, mislio sam da danas iskoristimo priliku da upravo o tome i pričamo. Šta je to bushcraft? To je aktivnost koja je za sada najviše zastupljena u Americi, Engleskoj, Australiji, Skandinaviji, dok kod nas postoji tek nekoliko pojedinaca koji se bave tom veštinom. U srpskom jeziku ne postoji jedna reč koju bismo iskoristili kao prevod za bushcraft. Na engleskom to je kovanica koja je sastavljena od dve reči. Bush, što znači žbunje, i craft, što bi značilo zanatstvo ili u ovom slučaju neka veština ili umetnost, odnosno veština snalaženja u prirodi bi bio najbolji opis. A način da se još bolje opiše značenje reči bushcraft jeste da se pobroje sve aktivnosti koje pod njega potpadaju. Pravljenje skloništa, paljenje vatre primitivnim metodama, branje pečuraka, poznavanje i skupljanje lekovitog bilja, lov, pravljenje i održavanje svojih alata, rad sa drvetom, rad sa kožom, poznavanje navigacije i naravno kampovanje i boravak u prirodi. Neko ko se bavi bushcraftom je neko ko voli prirodu i o njoj mnogo zna i provodi dosta vremena u prirodi. Najčešće bushcrafteri neće nositi modernu opremu kada idu na kampovanje, kao što su šator i vreća za spavanje, već će nositi šatorsko krilo sa kojim će praviti sebi sklonište i nosit će vuneno ćebe za pokrivanje. Nekada neće nositi ni šatorsko krilo, već će planski otići u prirodu bez ičega kako bi napravili sklonište od granja i lišća. Dosta tehnika koje se uče u bushcraftu i primenjuju kasnije mogu dosta značiti u nekom scenariju preživljavanja. Također na ovom kanalu će biti i video snimaka koji se bave upravo preživljavanjem. Hteo bih odmah u startu da naglasim, ukoliko se nađete izgubljeni negdje u prirodi, a imate svoju bushcraft opremu koju ste poneli i posjedujete sva znanja, to uopšte nije preživljavanje. To je samo jedno nelagodno kampovanje. Da bi se situacija nazvala preživljavanjem, podrazumevamo da ili nemate opremu ili ste nezgodno povređeni i vaš život je u opasnosti. Dakle, na ovom kanalu ću se truditi da vas naučim kako da upalite vatru, kako možete da napravite sklonište, kako se delje, kako se kuje, kako se šije koža i još mnogo toga. Ukoliko vam sve ovo zvuči zabavno, kliknite subscribe, zapratite moj kanal i hajde da zajedno istražujemo ovu divnu aktivnost bushcrafta i da uživamo u prelepoj prirodi oko nas. Hvala puno što gledate moje snimke i na taj način podržavate moj rad. Do sljedećeg viđenja.